Kipulit jongka Anti-Narcotic Task Force ANTF haka janmit jongka South Tarik Nopra kila pelong ke jingkhynra Lum Survey Shillong haka baki layo ban kem no ya wei snar nong khaii drok uba kerteng usayad ali. Haka ne ke jingkhynra ka ANTF kalayo ban kurib arteli ki senduk sabon bat haduk sapau teli ki biloret bala pendap da ukenja powder ya ubala buri bha hapok ka krum jingthia bala tap da kilentang. Hadin balale ya kates lasyam ba uday drok heroin bat ubadon ya kajingkhia ka ba 0.1 gram. Kipulit kila register case persya ya uni ubriu hapok Sardar Police Station bat lapengat ya u hapok kikendon ke NDPS Act. Kajing tokit mentah kalanang ya syakmat ban lapdin syuk-syuk ya kibriu kibadon keti.